Karbi ang long Autonomous Council EM jagat sing ingti arideng pen long niya di malong nujok kisom. Accept ki parlo di food subdivisional engineer along meter reading ka choklem dun acho kamaratum dharna kang ni. Number 15 Mahamaya constituency along animal husbandry and veterinary asai campaign subhal group atumaphan bokak aso achili kiron. Amri MSC constituency ke parlo lower Amri Mailang Cheng LP school along Thanbang amethang sai chiklem clipin pen achiklo jonwang abai nong kachudeng. Kardom Karbi prime time long pen li junali timungpi non betang ton pen arju ikha Karbi ang long Autonomous Council EM jagat singing ti arideng pen pai ni phai truck ani ada professor cap apor malom bali bothara long bokajan development block pen kedeng pon PMAYG surihini rakrisir cap ingkoi aningkana farman hem kimi kikim kirang jia phan nujok ki sompona berta kat news sa hemalong berta nang bale Karbi ang long Autonomous Council EM in charge higher education jagat singing ti lapen alangli along kachirap kacheto dun sarupatra VDC chairman resource singer Drat sai claim bang dilibrong par bokajan development block gram sewak lapen gram sivika tung chirap chito dun lapen ada porpai kreisia por malom pen puthot japra lang sujutang akla malong kidam tang ani Karbi ang long Autonomous Council CM tuliram ronghang arideng pen mini stadium keselam jia phan long eki sompon tang adi malong pai ni phai trok ani abangge sai ki claim kidam ke pangcheng pon jia phan eming tia hin pen rujok ki sompang cheng pon lo labang so sai hem kimi kikim kirang ke pon nesen jia phan kachitong dun arara tum anta arnama hir jumeta ki hang pado nujok ki somajai make along dipo PWD building division AE Dorodi Gogoi SA Simontok B contractor Pronoy Das Nihang Dhonsuri KCS Zonal Committee may pura me singnar pencheng lok ke theki ding atum chetong dun si mai along RDP dun rinti Accept difu sub divisional engineer along meter reading ke choklem dun achu kamaratum kedam tang ani sat lang ke tok dun ang thek ke paklang serak nang ji aputhak pai ni phai trok ani dharna ke padupona beta phirang ke pen beta nang pale Kedam tang surihini rakriner kep aningkan pen meter reading asai ka choklem atuma phan sarkar pen kitir thip boreng ang hoi pek pon popu alam chak pen satlang setami padupon etlo setami piniani anta satlang pitokun ang thek paklang kleilang pusi phirang kyang no than pachini dun এই মিটাৰ ৰিডাৰ সকল আছে অসম ভিত্তিক আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰিবৰ বাবে কাৰণ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক 3 টকীয়াই কৰি ৰাখিছে যেহেতু আমি মিটাৰ ৰিডিং আনিব যে আমি 3 টকা পাওঁ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে কোনো ফলাফল দিয়া নাই তাৰ প্ৰতিবাদত আমি ধৰ্মগত অৱস্থানত অৱস্থিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ দাবী যে অভিযোগ লৈছিলে যোৱা 28 এপ্ৰিলত ফলাফল ঘোষণা কৰক কাৰণ আমাৰ দ্বাৰাই আমি সমূহ ৰাইজৰ ৰিডিং লওঁ আৰু ৰদে বৰষুণে গৈ হ'লে আমি সময়মতে ৰিডিং ল'ব লাগে ৰিডিঙত আমাৰ প্ৰেছাৰ দিয়ে বিভিন্ন গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰতিবাদ যে আমাৰ বিল কমে বা বাঢ়ে সমূহ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰতে আহে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে আমাক স্থায়ী সিদ্ধান্ত এটা অৰ্থাৎ আমাক নিয়মীয়া কৰক যেহেতু আমি 3 টকীয়া হেৰিত আমাৰ সংসাৰ চলাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ যি আমাৰ বিগত 28 এপ্ৰিলত আমাৰ পৰীক্ষা লৈছিলে তাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বিগত 28 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা লৈছিলে তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰক 9টাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে আমি ইয়াত আছো টিম হৈ প্ৰায় তথাপি আমাৰ টিম আপোনাৰ বাহিৰত কাম কৰি আছে সিহঁতে আমি বুজি পাওঁ অফিচৰ প্ৰব্লেম অফিচৰ যিহেতু নহ'ব এতিয়া বিলিং যিহেতু বনোৱা সময় ৰিডিং কালেকশ্যন টাইম তাৰ বাবে বাকী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাকী গোটেই আউটচৰ্চ কেইটা বাহিৰত কিছুমানে কাম কৰি আছে কৰিবলৈও কৈছোঁ মাথা কৰা নাই আমাক মানে অতি সোনকালে মানে আমাৰ ৰিজাল্ট ফলাফল দিব লাগে আমি যিহেতু এক্সামটো আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ দিব লাগে কৈ আমি দিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টৰ কোনো খবৰ নাই পাৰ্মানেণ্ট কৰাবলৈ নাই আমি 3 টকা দি আমাৰ পৰিয়াল চলাবলৈ বহুত অসুবিধা আৰু আমাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো সিদ্ধান্ত 3 টকা মানে পাৰ ইউনিটত নহয় পাৰ বিলত দিয়ে যিহেতু ৰিডিং আনিলে 3 টকা বিল বনালে 3 টকা সেনেকুৱাকৈ আমাক দি আছে আমাৰ দাবী কি দাবী আমাৰ যেহেতু আমি এক্সাম পৰীক্ষা দিছিলোঁ এইটো আমাৰ মানে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি আমাক অতি সোনকালে চাকৰিটো নিয়মীয়া কৰিব লাগে non tangka mahang aminu ke thepik apor ahut chitami meter isi along sika ke thom an si commission long dun chot pensi hem isi chipang reng bom lasi alang litum ahin pen sarkar aphan isi ka chuning report ke prapjin pen chat lang ki tok tang angthek paklang serak si sarkar pen boreng nang pek pon pek nang ji pusi ke hang paso
Number 15 Mahamaya constituency ki parlo self-help group atuma phan pai ni phai truck ani ada por phai krisia por malompen animal husbandry and veterinary department pen woka aso achili ki ron pen surihini rakresur cap inkoy aningkan abha PMAYG scheme pen ki dukilak arat atuma phan ki panong ahem so ki kim kirang jia phan anujok ki e mai kangnia birta kat ni salong birta nang pale self-help group atum aphan animal husbandry and veterinary asai campaign woka aso achili kiron amayalong aluhisar puaman pen Mahamaya constituency MSC mate Karbi autonomous council em lunsing teron chitong dun lapen manpeng alhiaman pen Mahamaya VDC chairman Harsing Ingling pen chenglok ong dung ke theki ding atum chitong dun self-help group atum aphan kiron pon woka aso achili lapen PMAYG ahem thoke kim kirang pon jian nujok Karbi autonomous council em lunsing teron arideng pensi sompor normal omso por phan birta moington peksana Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park come picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins,
Flux, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkini outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputhot birta along Wangthulo. Amri MSC constituency ki parlo lower Amri Mailang Cheng LP school along Thanbang Berendra Kro alangri aningkan lo school Than Thepin alangli dular sang pi mina phangchupi aphansi chiklui jon along sika surihini pi pen loke pathan toya birta pai ni bhai trokani chinthong Amri ahawar pen birta nang pale KSA Amri branch atum ka humri dam ahut rong asar the biren ingti pen phirang kyang no kapachiniya tengke rong be rong thak arong ke do an ke sai chok jesi ahom parok lapen ke che ahem si osomar tumapan bidun nang kok lo pusi pachini Karbi Anglong Autonomous Council pen school ke nang pilo sitame thanbang asai cheklem klepin non council kachari asokra tum lo than thepin pen achiklo jonwang apai nong thepi bom Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum pen amithang asai kachiklem kle atumaphan thang ta vihai heloma putarong ara tumpen karju pado Karbi Anglong angkang school langpa me polote hawar ara tumkang ting aluti dam nangpo Lower Amri rong ke puse ara tum tim Karbi Anglong jalin sarpo CM Piliram rong hang kachari asokara tumpen labangso arong along nang humri wek nang jiputa hawar ara tumpen kachuning ripado Tingti ladak rong akamburalo nili lapen Mailang Cheng akamburalo lapen ladak master kibang be pening pen an nengkan ladak alang di duty nang puri nengkan krip hobag duiglo atalang di bang pipin lasi sekolah long la sang pedini nang lita ketuna ing kedang na ing ka rondo seta tun ig bang bederlo lapen adon fusin tum thang ig derlo lasi alang di kibang be join nilo nengkan krip hotherok alang di bang det pen bang pipin lago sosi kimat haji mala school kicok che bang kanang di tumsi thana bang ka alang li pulo nili bang be aku nili bang be ada ka du kanang di thanoi angka alang li ta permanent than no nili bang un lege pukang tu takali kumara phan no thanun tu ka nang li phan ma annut ka pre ka phan ala nili hemso ala nili korpi hay bang phan si ke than tika la se alang li phan chiklujon thomjon flipen ke than ke alang li phan 4000 ber lang tang ke pi chiklo yon ko an si piji pu ene ke 2000 pusipu chiklo yon 2000 pu la pen la so nang li SMC a mai phu lo ke di la so ro ante la so skola pu thak nang li chini ma mane sang chiklo yon long ko an si nang li chini ma student hoi pen langdam bulote nona kedam tanga chiklo bang pek piket ke thom nang li lasi tunji pusia lang li nang pu ta tun te anda hala so sang piket thom pen ke ko pisi nang li tum claim ila skola long bikok lo thubok lo la ari ke pali uju kichu ajat kichu ma la sini tum ke adon thu phan se thak thu ik det lo anda la so school along asang nang le lo pu pen ke master chewang we la so sa chewang li pin man si nang li SMC mai phu ban si la bang so asang ta menang tum rong si che bak da ti la kalang ik lo chebak ik nang kok lo hala phuju cho det la pen arbe chok po ki pat thu ajak master ke la ko dakan lang ka helo la dak la bang so school pen ko ana kilometer do ji arong ladak di tumarong pen amsan ke kilometer krinder kep dolang la pen amsui get pen hola amsui pen hot kuri anti ko ano ni ta chini ge derlo se tambe alang li ka hot kuri to cholo ante to nang li tum la so school than bom lo ande na la bang so than bang quarter do ma ayo ke sang adim nang li tum rong pen kimpi ma wang lo te anut ka pre ka hem si ke sang la sang se li tum pulo jong se nang li ladak se sang ko gi pulo tang te ni tum nang kimpi po la pen adak puket room ta do ladak le do noi angka lang li bang ke sang se ni li ge ha hem pen se bang bom ji bait men bang ik bom po la pen ni fan ke ladak duty ke puri ta ni regular se bang gi pu angka lang ta bang wede ande kidam tang aning kanalom ong dung school long gono sop kibi la sohut alang nang litum SMC hoi pen la bang so school long hala sohut nang litum palon nun ma dak palon ipong ke palon dun lo anta alang li ke bang ta pen an apor du iglo la ni siben alang nang kan ko an pen ke palon ta
ASDC Racharia Song Atumpen Pai ni Pai Poni Mithang Sai Hemalong Pinang Kia Mai ke Paman Pon Abirta Kad News Sai Hemalong Birta Nang Pele ASDC Racharia Song Atumpen State Government Pen Online Salary Chokamara Tumapan Achiklo Jonwang Abainong KPG Aputak Prabjin Pen Lasoaron Abang Lartura Aprangateng Mate 6 schedules along paragraph 7 Ateng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Ahen Pensi Chokamara Tumapan Achiklo Jonwang Abainong Pinangji Pusi Alang Nitumpen Kehang Pado Over quality to particularly LP school teacher. Your salary to they are not going to receive their salary not before Christmas. Karon state government DDO primary education officer accept for night council appointment disle but the same. A2 inherent subject. Inherent subject meaning what is the meaning of inherent subject? Inherent subject meaning 1952 year Thomas Council bonaisile ei kisuman power base etu pura primary education eta ekor inherent subject original subject etu mane etia cover poa mate from reliable source ekor moi English phrase yat lekhisu horses mouth boli koise yote English phrase bujene na bujai moi nubu iman kiba korna kintu ami cover poa mate etu aru accept korna yat pura kiba ki good london ase etia ami cover poa mate accept no koribo state government West Karbi Anglong District Jirikendeng Khatkasla Meghalaya Aduya Hoi Kedai Along Meghalaya Government Pen BOP Nang Kipri Long Lake Keton Kelang Apitung Mate Police Force Zakong Kavi Apodlo Pusi Alang Litumpen Kijong Pado Lapen Meghalaya Government Atumpen Karbi Anglong Arlo BOP Nang Kikim Kirang Long Lata Karbi Anglong Along Police Force Kadure Apodlo Puta Alang Litumpen Kirang Kiamay Along Unje Assam Police Amar Kotha Namane Kalsura Kotha Namane এতিয়ালৈকে আমি ডিসমেন্টল কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে গোটেই মেলাই আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আপ টু দ্য লেভেল ডিসি এণ্ড এছপি এছ পাৰ MAO should be immediately handed to council এটি আমাৰ ডিমাণ্ড Dhansuri High School a boundary work Kim Kirang Amen Pen Dhansuri Constituency MSC Mate Karbi Anglong Autonomous Council M Pradip Difusa Sikala Kep Atangka Kichu Akoy Keklang Abirta Pai ni Phai Troka ni Pherang Kepen Kat News Sa Hemalong Birta Nang Pele Dhansuri High School Angkang Karbi Anglong Autonomous Council M Pradip Difusa Tangka Kichujia Bidi boundary work Kitutang Adimsi Construction Order Alu Selam Tusi Sikala Kep Atangka Pen Color with Jot Amatangka Endet Pusi Akoy Keklang Dhansuri High School along Athan Bang Pirang Kia Tumapan Ahok Alam Thandun Hai Bang Ve Ate Labang High School boundary wall lake EM Pradip Dipusa Asai Pinak Pusi Palam Supen Pirang Kia Tumapan Pachini Dun মানে এইটো আমাৰ মেট্ৰিক চেণ্টাৰ আছে তো অলপ মাজে মাজে কিবা হৈছিলে ড্যামেজ হৈছিলে আৰু এইটো বস্তুটো হাইটটো অলপ বঢ়াই দিছে আচ্ছা এইটো হাইটটো মানে কাউন্সিল অথৰিটি পৰাই বনাব কৰিছে নে আইএছ পৰাই এইটো বনাব কৰিছে এইটো কন্ট্ৰাক্টৰ আন্ডাৰতে কৰিছে কন্ট্ৰাক্টৰ আন্ডাৰ হলেতো কাউন্সিলদাৰ হ'ব এইটো হয় যদি কাউন্সিলদাৰটো এমাউণ্ট কিমানকৈ এনে এটা দিয়াত থাকিব এনে বগদাৰত যে আপুনি জানে এইটো হাইট বঢ়াবলৈ ভাল কিমান এজন হেডমাষ্টাৰটো এইটো নিশ্চয় জানিব হাইট বঢ়াবলৈ এইটো 10 লাখ আছে চাগে 10 লাখ কন্ট্ৰাক্টৰটো কোন আছে কন্ট্ৰাক্টৰটো কিবা ডিফুচা আছিল নামটো মই পাহৰিলো আপুনি তো ইয়াত উঠৰিতে মাষ্টৰে আপুনি নাজানে কিন্তু কেনেকুৱা হয় কোনে কাম কৰিছে কপি নাই নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ হাতত কপি নাই নেকি এই কোৰ্ট অৰ্ডাৰৰ কপি আপোনাক তেওঁলোকে মই তেনেকৈ দিয়া নাই নিয়মটো দিব লাগিব দিয়া নাই এনওসি দিলে নেকি হা এনওসি দিলে নেকি যে কমপ্লিট হৈ গ'ল কামটো কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট হৈ গ'ল এনওসি টো এনে দিব লাগিব এইটো কপি হ'ব আপোনাৰ তাত আছে না কমপ্লিটন সাৰ্টিফিকেট কাৰ হাতত দিছে এই কন্ট্ৰাক্টৰ হাতত দিছে নে অফিচত দি দিছে অফিচত সেইটো কপিটো আপোনাৰ তাত হ'ব নেকি ছাৰ কপিটো মানে আমাৰ গেৰাণী নাই এতিয়া তেওঁলোক লিখো গ'ল Karbi Prime Time Angkela Pons Kang Ton Pekla Dumethang Me Kruang Thu